Mungu mbele, hakuna mkate Mungu mbele ya chai. Shetani umeshindwa. Huu mwaka lazima tufuke. In Jesus name lazima tufuke huu mwaka kwa jina la Yesu. Mafansi wangu, wale watu wananipigia simu, baadaye tumepata ajali lakini kidogo. Jamaa hapa Embakasi ametuovertake vibaya, tukamuuma tu kidogo na tuko wazima. Mimi na driver wangu hakuna mahali tumeumia na tuko wazima kabisa. Wale wanatupigia simu na washukuru sana, wana team Prezo, tuko tu wazima kabisa. Juu kila mahali naona watu wameanza kupost social media, na mimi nimeingia hapa nichukue video niwaambie tuko wazima kabisa. Hata ukiangalia gari tu imeuma, ni kioo, vitu kidogo kidogo, hata ukiangalia mataa iko sawa. So tumeingia hapa Embakasi, tumalize kila kitu, tuandikishe, nitoe gari niende nitengeneze. So nimewaletea ujumbe nikwambia tuko wazima, mimi na driver wangu hakuna mtu ameumia mahali. Hata ule mwingine huyo jamaa tumefanya accident naye, hata yeye hakuna mahali ameumia, ni mzima kabisa. So hiyo ni kitu ya kumshukuru Mungu. Juu by the way watu wanafanya accident, unaona watu wanaumia miguu, watu wanakufa, lakini mimi Prezo niko mzima. Na wale watu nimeona watu pale media wanaingia huko wanaanza kuongea mambo mingi, sijui juzi ametoa shosho yake saa hii majini sijui nini. By the way acheni niwaambie, si mimi wa kwanza kupata accident. Saa hii kama nimeingia hapa nimewaletea ujumbe nikwambia Prezo nikiwa mzima, na je kama ningekuwa nimeumia kila mahali kwa hivyo watu wengi naona wangekuwa nafurahi, lakini naye Mungu ametupigania tuko wazima. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya kumshukuru Mungu na kusema asante. Juu gari ni body, hiyo utapeleka tu iende itengeneze, lakini Prezo niko mzima kama kawaida, kazi tutapiga kama kawaida. So mafans wangu, thank you very much wenye ananijulia hali, na mimi nawaambia tuko wazima kabisa kila mahali. Mimi hakuna mahali nasikia, juu tu ni gari tu imekuja zikaumana, na hakuna mahali hata nimenguzwa hata kidogo. Kwa hivyo niko mzima kabisa. Thank you. Bye bye. Nini jamaa wewe kuingiza habari nini jamaa wewe kuingiza habari